Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miyaw mapman su gawi apa magana dan tano su subjek tano araling pandipunan 1. Sakan su guru iyo asi Noralia A. Dikritan. Miya pamagusay tano to kagyo miya nga iipos agawi so timeline na imantup man na si itanupmang ko pagkaswa-swa ko kaya 4 ragun taman sa kaya 5 ragun uwata. Adin pag-iilay akan rakano adwa tuladan. Na ilayan yu pipia na ipagisa akan rakano o anto na ipimbidaan ang kutua 2. Kataya so paganayron. Kataya so ikadua. Miyaylay niyo ang kuto adwa at tuladan? Why? Alhamdulillah. Naanto na ipimbidaan yan. Mga papasang mga wata. Aya pimbidaan ang kuto adwa at tuladan na so isaon na yuto suka 4 ragunian. So ikadua at tuladan nagyuto sukya beluinian 5 raguni ided. Aya ipembetu sa kuto akap kealin-alin up keswa-swa sa kawiyawiyag tano nagyuto so pembetuan ni ransa pagbabago. Aya bu amatatangkad adi kealin nagyuto so kinim bawataan raktano. Aya pembetuan sa pagbabago nagyuto sukap kealin-alin o betadutaw. Kataya sumberangan ap kegege o 4 ragun. Kataya sumberangan up kegege o 5 ragun. Adin apa makatalinguma apang galbakan niyo para mausay tanu pipia ang kuto apimbidaan o 4 ragun aguso 5 raguna idad. Alhamdulillah, miya pasadyo so mga panggalbakan inibigay rakano. Mga papasang mga wata. Alhamdulillah, miya pasad tanukman so baganadan tano iman to gawi. Paminta ko Allah amala amya sa gabyuron sang kaya piaga na den tano. Banyog pagkalipate suguro iyo si Noralia A. Dikritan.